Karbi anglong news channel along berta than ponche bang nilimen sami merchidin han sepi tangte pini abirta angton ben archuponik tha All Karbi anglong talent han society pen loka charlie klim somar atuma phan panongsi satlang ketok kachepati padoponchi Phai kuni ni phai crazy Karbi anglong arlo loka charlie klim somar atuma phan loka charlie ke pachi hungji lapen aning ke parung dun angthek all Karbi anglong talent han society pen pater piponsi competitive talent search examination for scholarship satlang ketok kachepati padoponpo Halapu Pirangke Amai Pen All Karbi anglong talent han society Claim bang atumpen ke pachini ponke non Karbi anglong arlo loka charlie ahin papipik anlo non amat loka charlie klim somar atum rakia son kichu mobile games ke pathu pen chenglok arta kawe pen ator kachiri owe kachingki lahai pen apor chipadam ilo Lasi lahai sailang nodoan ke khangdun chia phanpura all Karbi anglong talent han society atum matha ponsi competitive talent search examination for scholarship satlang ketok kachipate phaikunia chiklo ni phai thom keparni Diphu rengbong hom higher secondary school along padoponpo Labangso satlang ketok kachipate along class 6 pen class 10 an Charlie bomb atum chipate dun longji Satlang ketok kachepati dun chia phan men kachethap anam inut pen tangka pharukithom lapen men kachethap dun chia phan La kipi contact number 7027273860 lapen 93650111643 lapen adun thu 6000757263 emails akats16102025@gmail.com humridam ignore Lapen kachepate ke haidun atumaphan tangka lapen certificate anong e pi pajer ponji lapen labangso satlang along ke haidun atumaphan det pi adang along competitive exam ke tokdunji ninghang pulote alang litum pen warsai pidun popusi pherang ke amai pen paklang po Diphu pen real son han se report Karbi anglong news channel Kado bari banda ang kasong kardom akan si media portal kan ana tuhan coba film dan jom nari tuhan yang tanah kira apa sini tu nari tuhan ke panang ko ten ke kado bari Karbi anglong ara tuhan nitum kapachini di kantum kila kosan hello Karbi anglong non kachari na tu asap tu kapapi ho sidukanya nasi nitum all Karbi anglong talent society pen la smart teman competitive mind ke pa bangke pan sini itu all Karbi anglong competitive talent search exam itu non labangso tiklo conduct pon ipo ni itu labangso exam conduct pon nang ko kathi la busan hello smart to game ke patu ni game ke patu la kan ke kicu drugs made ni lahai pensi apor cipadam as competitive mind bang kom iksong suppose ini itu all Karbi anglong competitive talent search exam ke conduct pon pun atau competitive mind nya pada jipano lapen ke labangso competitive exam abang ke itu non November ciklo si conduct pon po labang ke 30 November ladak exam center bang ke itu rengbong hom higher secondary school si pon lo lapen ke labangso exam along eligibility like from class 6 to class 10 to masih itu non market pening nikam bangke tipon lo last date of registration bangke 25 November 2025 lapen apor bangke 11 AM bangsi ceng pon po lapen ke labangso competitive exam long ki undo na to pan ditong all Karbi talent society pen ditong scholarship as money prize itu tipon lo lapen ke labangso platform pen bangke topper teman bangke national talent search examination long tamelang tong jong si Charlie dunji matelang tong pidunji yang pinjim labangso talent han itong all Karbi talent han society pen sponsor pidun po competitive mind para anjep han lahen
Bangko an mansui la pangso scholarship na tumar pathi pondolo no cheng sing lo. Class 6 to class 10 an lagi mane the first second third dopo class 6 tani dopo class 7 ta dopo class 8 class 9 class 10 an dopo lapen ke apo every class itame consolation dopo banket every class itame banket class 6 tani banket lapen ke up to class 10 an tami banket an ke consolation prize tami thik pon ko Untuk lebang solo nanti kan laso form nama fill up jadi kan semua orang kosong sih claim nang kalau sampai kan Osmar to ini nilai tom itu mah tim pen akas tim pen itu school visit kami itu dam lo dam bom lo pen ke kita itu more than 40 school visit lo dak lumba jong ang kan sepenai mang itu visit on chalo sita me all carbing long student na tom phamna lage ni tom all carbing long ni tom visit ni de lo apor ka jori pen job ni sita me lage all carbing long se most welcome lo la pen bang so competitive exam ke lage only for the student of carbing long district la pen ke akhilo pen tom bang ke form ni tom online si pothai po through WhatsApp sita me through email sita me tom pothai po la sorting men si ni tom apom bang online si receive po plus ni tom admit card sita me tom online si ipon poten 6 November pen syllabus ke ani lage English grammar pen 25 marks la pen science pen 25 marks general mathematics pen 25 marks la pen general knowledge pen 20 marks general knowledge ar loge bang ji lage Assam history bang ji Caribbean long history bang ji la pen Indian history bang ji la pen som po bang essay writing the 5 marks bang la kado ko be pangum pen total marks 100 bang ji 100 doji la pen question pattern lage multiple choice question MCQ si bang bipon ji la pen la class 10 atum phan especially class 10 atum phan tum HSLC question pattern sin tum select bipon focus mathalo la pen an para dola exam center lagi rangbong home higher secondary school long si padoban ji nasi kadogo be interested student la pen form ki fill up time tum andam me hada ka 11 am pen se exam start kon po la pen an part me exam date bang ke 30 November Sunday ni si pati kon ji result bang la 30 November exam ju ada phi mi thom ban ni phi dai la checking up on paper checking for NG tapi naso pben ini tuh Facebook page tuh ji all Caribbean long Telenhan society naso Facebook page long itu tuh update igi komentu si TV mah tapi napi admit komentu si itu tuh paklan konji mah komentu si itu tuh konji mah tapi naso page long si itu tuh paklan konji la so platform lo anutin sitame isi contribute la perte isi future han kamar happen anutin sitame osomar han nangache tolunji konsi kachun ni gitu lo anten sitame future han anutin sitame makha pon henang kusi kadoka vedanta kachun ni gitu mahin Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapin khatpon at tengsi karbi ang longalong ta pregjam adimalong free health camp pamanpon. Diphu Medical College and Hospital Principal Abitungatum Chepatar Pipon Si Patumi Paikuni ni Pai Crazy Arni Surusa Situ Screening Diagnostic and Treatment Phase 2 Mega Health Camp Kidamtang Paikuni ni Pai Ner Kepen Patumi ni Pai Crazy An Sai Deng Bomwang Bomsi Atumi Lethota Diphu Medical College and Hospital along Piman Pondo Labang so mega health came along kiduk det keboy dera tumapan Assam Sarkar pen akejoy pen se kilang ponchi aphan pusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen hukum pisi akejoy pen se langponlo akejoy pen Dr. Nurses Tumapan an se palangponlo lapen mania bangjong si keso ladak langponun e pulote refer pon bomlo pusi Diphu Medical College and Hospital Principal ake haipi pen phirang ke thingno lamthi thanpo News report Karbi Anglong News Channel Medical College GMR second phase of mega health camp or আজি second day health camp চলি আছে ফার্স্ট দিনা আপনার 8 তারিখে হয়ে গল আজি 12 তারিখ আজি সেকেন্ড ফেজ সেকেন্ড ডে হয়ে আছে ফার্স্ট দিনা যেটো প্রথম দিনা আমার
66 পেচেণ্টছ আছিলে চব মিলাই পেলাই তাৰে মেজৰিটি 56 পেচেণ্টছ আপোনাৰ ডিমা হাছাওৰ পৰাই আহিছে বাকী আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো আহিছে তেখেতসকল চব বোকাজানৰে বেছি আছিলে আৰু তাৰে পৰা আমি চব বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত চবকে দেখুওৱা হৈছে কিছু ৰেফাৰ কৰিব লগা হৈছে যিটো আমাৰ ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট নহয় আৰু ইয়াতে থকা পেচেণ্টবোৰ আমাৰ বিশেষকৈ ENT ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি ইয়াতে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক লগত যোগাযোগ ৰাখি পেলাই বহুত পেচেণ্টক হুইল চেয়াৰ আৰু হিয়াৰিং এইডছো দিয়া গৈছে তো এইটো আজিৰ দিনা আমাৰ এক্সপেক্টেড 85 কিন্তু এতিয়ালৈও আহি আছে বোধ কৰোঁ আৰু আবেলিলৈকে আৰু আহিব সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে আজি এতিয়ালৈকেতো খুব ভালকৈ চলি আছে আমাৰ ডাক্তৰবোৰ খুব ভালকৈ চাই আছে কোনো কমপ্লেইন কৰা নাই পেচেণ্টবোৰ এতিয়ালৈকে আৰু আমাৰ খুব চিজিলভাৱে হৈ আছে মানুহ ৰাখিছোঁ যাক ব্লাড এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে যাব লাগে আমাৰ মানুহে লৈ গৈ আছে যাৰ এক্সৰে কৰিব লাগে সেয়াও আমাৰ মানুহে লৈ গৈ আছে আমাৰ ছিনিয়ৰবোৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ডেপুটি ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট এডিশ্যনেল ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট খুব ভালকৈ ছুপাৰভাইজ কৰি আছে সেইকাৰণে আজি মইতো ভাবি আছোঁ যে খুব ছাকচেছফুল ডিফু মেডিকেল কলেজত যিটো হেল্থ কেম্প হৈ আছে এনেকুৱা যদি হৈ থাকে আৰু আমাৰ মানুহবোৰ যদি আগবাঢ়ি আহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটা সুস্থ এটা কমিউনিটি আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ বিশেষকৈ বিল' 18 ইয়াৰ্ছ বিল' 18 ইয়াৰ্ছ বিশেষকৈ বেছিকৈ এই বিল' 18 ইয়াৰ্ছৰ এইখিনি Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu